Velikih dijela nikad dovoljno. Dokaz za to je i pomorac iz Vele Luke Darko Oreb. On je nedavno na brodu za krstarenje MSC Fantazija u Dubrovačkoj luci ugostio 20-ak djece sa posebnim potrebama i njihove roditelje iz udruge Cvitić. Pomorac Darko je sasvim neobičan pomorac. Upoznali smo ga prilikom primopredaje školskog broda kada je darovao maketu broda izračenu od neobičajenog materijala inox čelika. Tada smo saznali još jednu zanimljivost. Prosidbu buduće supruge obavio je putem pomorske večeri koja se emitirala iz Rijeke. Darko priprema novu treću izložbu svojih maketa, ali najavljuje i nove akcije za djecu sa posebnim potrebama. Obećali smo da nećemo otkriti što će to biti, ali sigurno nešto u vezi sa brodom. Dogovoreno je da i naša kamera zabilježi buduću akciju. Ekipa Internet televizije Sindikata pomoraca Hrvatske je s povodom danas u Veloj Luci. Povod je, recimo, što sam uspio donijeti djecu s posebnim potrebama udrugu Cvitić na MSC Fantaziji, koji su jedno oduševili njihovu dolasku, a i priličili su malo situaciju koja je bila na brodu. Takva misija nije jednostavna. Nije bila jednostavna jer sam mora znati kako to ide permeso, odnosno ulaz na brod, imamo osiguranje, ima sve svoje, tako da treba izvaditi neke dozvole. I najjednostavniji put mi je bio da od svakih člana 10 članova posade skupi, znači svaki član posade može donijeti po 3 člana, ili familije ili rođaka. Ja sam uspio skupiti tih 10 potpisa i odobrili su mi i tako sam ih donio na brod. I direktor Alfonso koji je bio isto, on mi je rekao da ako bude bilo kakvih problema neka mu se javi. Radi se o skupini djece s posebnim potrebama, to znači da je brod prilagođen. Da. Takvoj djeci i takvim putnicima u stvari, jer nije jednostavno popeti se na brod. Nije jednostavno popeti se na brod, kao što sam rekao, sve prilagođeno znači osobama s invaliditetom. Čak biste se neke stvari začudili što ima na brodu. Dolazi dosta ljudi koji boluju od nekih bolesti, znači imaju analizu, već pripremljene prostorije za analizu na brodu. Znači, brod je dobio 2006. je dobio zlatnu plaketu kao brod godine kad je zašao. A dodatna poteškoća je bila što se brod nije vezao pa se morali s tenderima se prepraviti. Da, to je bilo drugi put kad mi je došao momak iz udruge Sveta Vicenca iz Blata. Baš je bila kiša i nije se moglo s tenderima i onda smo isto tender lift i došao na brod u posjetu. S time da zadnjih 6 brodova su mi sve klase Fantazija. Znači to su brodovi 333 metra dugi, 18 katova i prihvat je 4300 putnika. I imamo 1500, 1600 posade. Koja je tvoja veza sa djecom s posebnim potrebama? A to je jedna veza koju je teško opisati jer nikako čini mi se sam sebi, to mi je neki užitak. Jer gledam okolo sebe, više nema te ljubavi, svak ne gleda drugega i oni koji možu neće da napravu nešto ne samo za tu djecu, nego za svih ostali ne gledaju sebe. Ali treba isto i malo pokloniti jednu malu radost. Koliko budi mogao pokloniti i daje. Jer oni su dio nas, to sam isto rekao. Većina ljudi koja ima malo više, recimo financijskih sredstava, gledaju sami sebe. A ne smijemo biti takvi. Ta djeca idu u posebnu ustanovu tu? Da, imamo posebnu ustanovu i kad su im rođendani, kad je nešto, zovu me. Mislim, to je jedna gesta s kojom sam baš zahvala od njih. Jer takve te male stvari malo ko doživi. Nadam se da će, rekao sam, kao što sam rekao, da će u buduće isto pomagati na isti način, koliko budem mogao. I sam je u planu se organizirati da bi nešto napravi preko ovnera ili recimo gazde u Ženevi da ih donesi, znači svih na brod s mamama. To bi, ja mislim, kraj misije što se tiče mojega. Sad ne znam kako što ispade, kako mi izađu u susret, ali mislim da će izaći dosta u susret. Djeca sa posebnim potrebama zahtijevaju posebnu pažnju, ali njihovi osmjesi, nevinost i jednostavnost najveća su nagrada koju nam mogu darovati. A želim bi ovaj put isto zahvaliti posadi od MSC Fantazije, Dinku Bljaču, a i žene i dici koji mu isto daju potporu. Znači imam 2 sina, Ivana Nikolu i ženu Teu. Oni su tu uvijek uz mene kad nešto zaškripi, tako da i oni mi daju veliku podršku u temu svemu.
Sindikat pomoraca Hrvatske sa željom da pomogne takvoj djeci već neko vrijeme provodi akciju, želeći izmijeniti i ubrzati sustav kada obitelj skrbi o djetetu sa posebnim potrebama, odnosno kada je jedan od roditelja pomorac, a drugi je zaposlen.